kes vaatas Puberons on siin, täna me mängime Prison Pumpi. No I won't wait any longer. Creamy GTA 6 now. Loser, it's not my fault, it's been 12 years. What a loser, haha. You're going away for a long time, pal. Looking for this, haha haha. Please, I will never survive here. Haha, look at this weakling. This chump is mine. Let's make him quick work of him. Please don't hurt me. Get away from him. Or, oof. Or... I just saved their skin from that gang. Now you need to bulk up so we can take them down together. Nii, mis ma pean tegema? Jah. Ja ma unustasin ära. Unustasin, et ma ei mängi. Not bad for a rookie punk. Hit the pull-up bar. You tired already? Put some food in your belly to increase your max stamina. Teeme 50. That's all you get. Maybe if you leave a tip you can get a bigger portion. Get to the table and gobble it up. Now let's eat some legs now. You've done enough lifting. Now let's see if you can survive your first fight in the yard. Kindlasti, ma lihtsalt spämman. Tehtud. Spämmimisega. Sain 150 €. Not bad winning your first fight. The other gangs won't be easy though. Go buy yourself something from the old man to help you in the next fight. Okay. Sure, I'll give it a try. Riding pen. Kui kaua ma olen juba 2 minutit ainult. Ega vähe. Congrats, you survived your first day. Not me get to say that here. No. Stay in the gym and take down the rest of the enemy gangs. Who knows, maybe you'll fight your way out of here. Out of this place. Good luck. Ja. Nii. Mis ma siin on? Writing pen. Jep. Nii. Mis mood sa tipp peab olema? 150. Okei. Teen ühe korra neile ära. Oma fresh meat. Come take me a little bad guys. Jaa, ta ei saa. Lol. Okei, ma lähen nüüd võtan, nii et ma saaksin rohkem süüa. Ja ma teen iga päev ühe video sellest mängust. Ja varsti tuleb private'id ka. Ja ma väga vabandan, et ma ei uploadid nii kaua. Ma väga vabandan, mul lihtsalt ei olnud vaba aega nii palju. Tead, mis ma lähen lihtsalt kogun raha. Just nüüd. Teen auto praegu.
Okei, me teeme jalgu praegu. Alt 7 mintaga. Sama pikk kui mul cave timingi teha. Minge vaadake seda praegu. Siis ta saab ka vaadata. Te ei pea praegu vaatama. Vaadake see video ära siis vaadake cave timing. See oli äge. Mul oleks väga palju editimist selle peale. Mul kohe jalad 50%, siis ma lähen teine energiat juurde. Kas mul on jalad 50%? Ei, mul on vaja natukene jalga sain. 52 nüüd. Ja auto. Ja ma nüüd jätan selle siin tööle. Ma panen mute. Jah. Kiir grind 2000. Okei. Palju ma nüüd saan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okei. Nii. Nüüd surme selle ära ja siis lähme treenime. Nii. Lähme grindime jalgu. Nii. Okei. Ma kasutan autot ei saa. Nee, mul on jalad maksimumis. See on lihtne arvamus. Aga see oligi siis part 1 Prison Pumpis. Loodan, et kõigile meeldis. Smashige like, subscribe ja joke. Ja palun